Hiniang deng Tarabasa Indoor Stadium along Teron Chingrumamay Kepamanpon. Karbi lamet amay ningkana sek amay pi suri hinira trainer cap hanjang langso along kepadopon jia parman tirika mamay keseng. Media literacy program cum leadership training kejut arni. Kardom nili Karbi berta thanbang samidurmi bepi nunarjikta bertang tonpen. Chitini phai cap arni hiniang deng Teron Chingrum amai Tarabasa Indoor Stadium along ada por phai cap apor pen kepadopon pusi Kat News channel pherang kepen berta nang pale. Ingdeng hini Teron Chingrum amai Tarabasa Indoor Stadium along kepadopon amai along langteng Teron pensi mai chipeng pupon lo labangso amai along aluhi sarpo aman pen Karbi anglong Autonomous Council yam roton Teron MSC Lunsing Teron XKL NLF Kongchun Bang Thong Teron KL NLF PRO Thepai Teron Penchenglo Ong Dungatum Labangso Mailong Chitong Dun Teonuke Teron Chingrum amai Lipulai eta Konghan Teonuke Sita Police te Jawabosor ami Teonuke Police ki je jiman kini পঢ়া student আছে তেওঁলোকক encouragement দিবৰ কাৰণে ফার্স্ট ডিভিজন পাস করা হোক সেকেন্ড ডিভিজনে হোক বা থার্ড ডিভিজন পাস করা হোক মেট্রিক হোক হাই সেকেন্ডারি হোক বিএ হোক এমএ হোক পাস করা স্টুডেন্টক অকমান মনৰ শক্তি দিবৰ কাৰণে সম্বোধনাৰ লগতে আৰু মনৰ শক্তি আৰু আগবাঢ়ে লাপেন লাবাংসু Teron Chingrum amai ke pamanpon along metric satlang ki un ariso e janga tumapan ta nong e pajirpon pusi birda long Chitini phai cap arni Sarihajan High School along Tirikam amai ke seng amai ingni pon pusi Kat News channel pherang kepen berta nang pale. Karbi lamet amai hanjang langso aro amai phu sar bensing timung pen kachari pon amai along mai ke pha alam the sar janasing pangcho pensi than pon lo alohi pachini sar hidhinat rongpi pensi tiri pi amai pen kewang lapen hanjang langso aro ke ja atumapan pachini lo tiri pi amai pen kewan atum Mephu sar Suren Kramsa dun Mephu sar Chitro Kumar Be lapen sar Hukur Singh Rongpi Kongchun Bang Kam Singh Hanse Rap Chun Bang Lila D Teron Bidisar Barim Ingti Klembang Phu William Singnar lapen sar Be atum henlo alohi aman pen em Barim Jesse Pathak Rajendra Rongpi Minika Hansepi Kadom Terangpi Merina Bepi lapen Kapui Ingtipi atum Chitong Dun Anparta hanjang langso ke thekiding Pen Hakim Rongpi Joyram Tiso Sarat Be SGB Moniram Terang SGB Somon Kiling SGB Riso Hanse Dilip Kumar Lekhe Rajen Rongpi Himari Tokbi Diliram Terang atum Pen Chenglok Ongdung Karbi lamet kaching hona bangpu bangpi atum Chitong Dun Kedam tang Chitini phai truck penny phai cap arni an 2017 apartment media literacy program cum leadership training inglong phokes a conference hall along Chitini phai cap arni pajut pontang lo KSA amai phu bijoy be pensi Chitini phai cap arni seke ke pajut pon amai along mai chari pon alohi mate resource person kangbura singnar DPCKA amai phu kiri ronghang lapen Kongchung Bang Danielson be Kanchas Dikom amai phu ajit timung pen danglok penang an Rat Cyclem Bang atum Chitong Dun si CKKN Dun Ariso e jang atumapan RD dojot alam ke Than Mun Pon. History ke la reporter kumsi topo first draft ke la reporter kumsi topo. Tapi itu responsibility alam ke Than iglo journalism long ke nong sort 5 jobs 1 each konap lo koson lo kumantu lo lahai tai itu mencari iglo tapi itu long sinkron ben la purgimo na thanglo ele tuma purgimo birda purgimo le tokji chining tung lote ele tum sansar som ele tum ka kinhola uji timung sa long akeng rile dam sita dui alang ke documentation kapang gun kapang joke expert orang itu labangso se ki pipon amaya long akaprek ahawar KSA aro atum CKKN along kedo dun atum anapan certificate ta pajirpon
that branch the regional level but central level the participation dulu apane total itu keceng maka 75 student sudah sini itu sini sudah langsing inclusive so leadership training long kelang ke mission analysis long lo kusun si rang ke bang success nangi mal hayan tan itu analysis long kon lo kasi kusun si mane kichar le hin pen chenglok lo ike la reporter tumlong tame mission ason alamar di kolong non malom so porphan dihina pharman birta moington pon iksenang और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Wait lagi. Ahiring tangrak anlo. Ong dunga tuma pran kedam ta du uta haipo. Nonjong itong geham bich kim je phansi ji tham bom lo. Nang ki pray to duk lo. Nilita hem gimi kim bom lo. Sita lahe alamen asapta nili matha the. Athema nili hemalon extra ki pidundo. Athe nili hem ki kimalonge tata discount SD bar pensi kim ponlo. Tata Tiscon SD Extra Safe Bar lagi texture a technical atum pensi Mesena Factory along Selam Pon lo. Lasi Tata Tiscon SD Bar ke kaita extra safe lo. Langpi Dehangi Rural Bank welcomes you to own your new Royal Enfield, built for all roads, built for no roads. Dealer Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Bokazan Dimapur Road, NH39, Karbi Anglong, Assam. For service 7896169017. For sales 7896169021. Email ishanmotors.ka@gmail.com. Easy loan from Langpi Dehangi Rural Bank, banker to hills people of Assam. Financer Langpi Dehangi Rural Bank offers two-wheeler loan, low EMI, finance up to 80%, longer repayment period. Contact your nearest branch for more details. Blossom Beauty Clinic and Training Center. Facilities available. List of haircut, hair treatment, hair oiling, henna, straightening, hair perming. Full body spa, coloring, waxing, manicure and pedicure, party makeup. List of facial, signature galvanic facial, signature Aurelatus facial, gold, pearl, diamond facial, fruits facial, cleanup, normal facial and bleach. Blossom Beauty Clinic and Training Center, KST Road near Aturkimi Outlet, Difu, Karbi Anglong. Banalata Chaudhary Deka 9435539500. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Aturkimi Outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Kanch Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang salahormu ason selam pontanglo lasenang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesire alang hithi kulat along longpon ikji kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam thu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji Dihinamo Piputot Birtalong Wangtulo
Dokmoka Higher Secondary School Examination Hall along Chitini Phai Kep Arni Adapor Phai Kebra Achitima Porpen Parokhua Dokmoka Dengao Langhin Puloni Hauraghat Dentaghat Samilangso Lapen Langlokso angkang along Lothan Bang Atuma Phan Dokmoka Higher Secondary School along Kechengsi DLED amai kang ni pusi Dengao pen Card News apherangke Robin Bepen Birtanang Pale Labangso amai along alhi sarpo aman pen Dokmoka Higher Secondary School along a principal Kiron Hajarika Chitongdun Anparta Karbi along died a principal Kakrai Teronpi Bangso amai along Kadokave Lothan Bang Atuma Phan Tongsikot pen Men Chithabdun Edji aphan Mesen pen lamthe Hehui Than Pachini Pon Lapen Bangso Sadlang along percentage 45 An Chepalong Dun Vek Nangji Po lamthe Kadokave abang Wangpia Atuma Phan Than Pachini Pon Lapen died along resource person Rama Basumatari Mesen pen syllabus alam the Hehui Than Pachini Pon Bangso amai along resource person Mohon Rongphar Florence Serangti Baburam Ingti Lapen Kareng Ingti Piatum Chetong Dun Anparta Bangso amai along Lothan Bang Kadokave pen Bang Pharo Kethom Rak Bang Thongkep Abang Phua Bang Piatum Chetong Dun Rinti Dipu Rong Supi Ward number 3 Kaparlo Matipo Rong Marjong Song Teron Lapen Rubika Timung Pia Supo Angtik Teron Arta Ningkan Kethomra Achitim Auso Amek Arvianat Kahinua Jok Aduk Dopiglo Dipu Civil Hospital and Kesodet Auso Phan Dr. Along Paklang Damlo Bonta Dakti Phuke Un Ilo Lasi Guwahati Ansi Dr. Ahin Pen Pachapon Toilo Guwahati an keso kachilang dam chia phan tangka maha kavedet ajok non anta keso det auso phan Guwahati an keso kelang dam chia phan chapon thek thedet lo si keso ik kelong la so keso penani tum hospital an peklang dam lo ma paklang dam lo hospital long ta paklang am lo sar tambang nang pudon lo direct Guwahati chapon ik kusinang pu ikok lo ma da dipuke un elo pula la san sinang pudon rong lo komata sar phasinang di peklang dam la in hisar ba ame ke lang hi sar si nang phan mane la paklang dam lo ma un elo pula ende nang tum la so kerap keso kichilang phan nang tum pene warsai doma ve mane ke la so Guwahati an chi poni phan nili tum ma vedet luti nili tum chi ponik thedet lo mane nili tum ta kachi pon bu phan ke ning dolo sta nili tum dange kachi pon chi poning tungul he sta minili tum poisa vedera mase chi pon thakidela kenang li hin ben chi poning tu olo chi pon edelo ka veder penayok chi pon tu olo tenang li rata phan ku pi siku pa pene kera pa hin rat tam hanta do tum nang rat tha pasini libang e chenuri lo Lasik kumar ni abang pu bang piatum jongsi kanghon kajinso dopen keso kachilang dam iji aphan kerap ke pipa jirji aphan si oso apia potum pen kerap johang padupon Pinia birta bang kelapon se Canton iglo lang ikbam thakat news channel domi thakme kurwang thu